Ulang gabi guys, try naman natin tong Rob's Lechon House, Lechon Manok and Liempo. Located lang yan sa Barangay Roas Boulevard, dito lang yan sa San Carlos City guys. Tapat ng Frank's mismo na building. Oh wow, tignan nyo naman, chinap na ni kuya, dalawa talagang kinuha ni ate. Dalawa-dalawa talaga guys, kasi nga masarap, tsaka maramihan talagang kuha dito kasi masarap talaga. Ayun oh. Yun. Di magkasya, Diyos ko. May pa-alcohol pa yan. Papapansin nyo guys. Oh, malinis talaga sila. Pati yung nagcha-chop guys, si kuya. Tignan nyo, naka-face mask pa. At may libre pang pa-alcohol. Pati nga si Abby na pa-alcohol na dahil libre naman siya. Ayun oh, tatlo na lang 'di ba? Sa sobrang in demand talaga, tatlo na lang, buti may nabot pa kami at napili ko talaga yung isa. Yun. Gusto ko yun. Yan. Uy, walang keme yan guys. Juicy. Kita nyo, tumutulo pa. At napalayo nga ako dahil baka tumalsik yung sarsa. Ang init-init. Tignan nyo naman guys. Umuusok talaga. Oh, legit, 'di ba? Sa Rob's Lechon House lang yan guys. Sa Barangay Roas Boulevard. Wow, naku, nakaka-excite kumain. Kakain na naman kami. Uy, tapos yung sarsa talaga. Walang halong tubig yan guys. Masarap talaga. Ay, sa wakas na balot natin kay Kuya Robs.